Happy New Year kirego mutegerero TV bwaga no twagweta na mbere kurumira na kugwata mbaru nteto cia Wero TV kinyamwaka jujura mweru jwa 2026 on bitagwa ntinyari kenywa cyane jamujira tukubanganire tekirenti to cheto Yara tu kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Akenya kujura makanisene na gonto gukenera kienda kwamukira mwaka wa 2026. Mwini ore nkuma kamanu tonto mwari gokenia anto tukuba gukira kwamukira 2026. Biashara konekere ndigoro ntukia naro rwangiro gendi rokeringe kankoroki na bakari bantu mburi kwaga ya ukenera mwaka jo mweru bakirombo tethyo boirio kumakiri thirikari. Tiricha no mona nerio mathithio tukobana ro tukenjiria nteto chetu makanisa antere chegembe ni jojori tukoba gukira na ru a Kristo bagikinya kienda kwamukira mwaka jo mweru bareki urune kia mwene nyamurungu ini bo kathotomeria na kinya urombi ne biojori tonywene tobaba ingende ya makanisa mwanya kinya irabu ntereji ni bioneketa kwamukira mwingi ato bagikinya kinyabo kenda kwamukira mwaka jo 2026 na njira ya mwanya. Dennis Mugendi atumenyithia nkoroke. Ushindi wa 2026 kwa karibu. Iu mwanka jumweru jwangiri ijiri mirongo iri na ithandatu jwamukiritwe na nkiro inyingi ni ya Kristo kanisene mwanya kirikanaga aria Murungu abaitite nyuma ya kuringa mwanka jo gisunku jo 2025 na baria athira kuraja bakinyite ni Ebeneza. Iwiri ntumiri ya rwimbo ira sinitwe ni ikundi bya praise and worship na ntumiri ya bakansa iji inyingi ira turiyongite iriyo F gospel JRC Maua KNG live gospel na ingi yatwika nayo ni moya kuroreria mwanka jo 2026 kutwika mwanka jo itharimo. Nawaambia tuingieni 2026 tukiamini yanawezekana. Haleluya. Kuamini yanawezekana. Musitembee na roho ya kwamba yawezekana. Biashara ni mwenu, hawatembelee kasini mwenu, na kile ambacho kilikoseshwa njia kirejeshwe katika jina la Yesu. Mungu ametusaidia kwa mwaka mpya. Today is 360th day of the year. Kuna wengi sana walikuwa wanatarajia kuona siku ya leo, lakini hawakuiona. Tunashukuru Mungu sana, sote tumefika hapa tukiwa hai. Ati ametupendelea, huyu Mungu ametupendelea na watu ya Mungu ni madende na tuendelee. Mchungaji kanandika mutumiria murethi kwena kirero ikinge muno kiantu uchumi kuuma na mantu kuthia jomi sana na nontu babu itukwirigera mwanka jotu na junandi mwanka jotu kuruka na Arua mwanka jotu kunekerwe Murungu na Arua Murungu ageta guchenjia maundu na abu atongeria borabo kuikyo tongeria igotija kugandamisha antu ba Murungu angagweka ero sesi te kuire ato kuunjia anto bagatuka bate kuromba kandi kurethira kana ndi kuruba antu bakanyongwa baba ingi lekeri antu barombe
Dennis Mugendi, Weru TV. Igembe, kaunti ya Meru. Winure nkuma janthe gorone kamanu tontumori and the bad ne batigete anto bakinya ontaira wini bwawe kiri mamburaja kunikia mwaka jura mamburaja retete na mbere ndene ya mukawa jumwaja Meru ni mamburaja thithetwe ni kamanu bagwatanirithanya nyomba ya nteto ya Weru TV, Weru FM na kinya mukawa ja Alba na kinya kambuni ya Rhino Mabati. Muthuri Murioki katumenyithia nkuruke. Mukawa Joalu bajanene mutijo kangangi bagwatanirite na mwini uri nkuma nwe kamanonto ntomwari amona Weru TV na Weru FM bombete kureta kekeno ya kariba Meru anjire kuthikira na kuna ndimbo cha Meru. Na gitumi kingi kinene ni kuthoba kithuranira gwetera mwaka ju mweru jwa 2026 na kagita karia sekondi na ingi irakwire mwaka ju mweru naje nandi twagaruka kwa ntariki imwe mweri jwa mbere mwaka jwa 2026. Happy New Year 2026. Everybody, Happy New Year. Hey! Happy New Year from County 012 from the President of IDF Africa. Happy blessed New Year to everyone. Mugenya Meru warakunda bore watuja tu inesheto na Weru TV torebuish a happy New Year. Turaja Alba niko ngwaira nimwara mwaka jo mweru na tukigaga Murungu agotweka mwaka tona mwaka jo jonge odari mwe na mwaka jo mweru kido na matunda nkoroki ya dojo na kinya nkoroki pethabe na kanya ekona rabuta cieguru iri iraringagwa o ukona ni ati mwaka jo kutha jo ikaruka. Kiri babangi wendi wao ni kuona mwaka juju mweru njokuthwa joguita bwega kiri biashara na kinyantu bongo bakithwa bakiendana. Mwaka nimeona imekuja mzuri. Nataka kuwashukuru kila mtu. Hatukuwe na amani mwaka 2026. Tusikuwe na maandamano round hii bwana. Tukue kila mtu afanye shughuli zake na pia gavana angalie mavijana wasiwasukume sana. 2026 tunaona kwamba kwa business community tutakuwa na mavuno mazuri sana inshallah. Na tutatetea kwamba kinya 2026 yaoningo the civic education ni kwa na nara kwa totikania West 2025. I hope 2026 ikadhara a better year for us. Happy New Year kaya Meru bonde. Happy New Year 2026. Ibuega Weru TV, ibuega Alba Hotel na ibuega Meru bonde. Tuendelee gukarania mwe na gukuria Meru yetu. Happy 2026. Jojo ni mwaka jwa kuna jwa kwa jo gweta na mbere na tugweretwo twina theria mwere twina utonga na twina ukiri. Tugweretwe gwetherwa twina gikaro gya kugwatithanwa na ndwimbo cietu cia twine cietu. So happy New Year to my fellow Merus and Kenya at large. Thank you. Na muthiene kekithura igitwa ni ura munene na ura munini kuonania ati mwaka jo kwambia na urumwe. 2, 3 makofi. Muthuri Murioki, Weru TV, Mutiri wa Kangangi. Kata.
Nyanyomba cha gukenera ntere cha Chogoria kaunti-ini ya Tharaka Nithi ni chiojuri-ini mwingi jwa antu baria muoroto jurari jwa gukira mwaka-ini jwa 2026 na njira ya mwanya, na kinyanyomba cha kurombera Murungu kinyacho ni chionekete ya Kristo bagikinya na wingi kienda kwa njiri ya mwaka jwao njarene cha mwene Nyamurungu. Mate Mugambi gatumenyithia. Kenonke mina nkinya nkururo ira ujura tauni ya Chogoria na matura muturi iguru rionthe ujurite weru bwa mbaruti ikionekanaga na nkinya kwegwika kuma kura janto bagitobia mwanka bobo ikumania na gutobia mwanka magana na magana makari bagitobagia mwanka na njira mwanya mwanya kuma mwanka wa 2025 2026 2026 tokenete munone mwaka omweru. Happy New Year kila mtu na wale nengo kedia kino kwa nyomba na wale kanisani ntombia kwa kanisa kinenkenete muno. Happy New Year kemo kwa nyomba. Happy New Year everyone. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Nyomba cheikeno ugwibu kurari muntu na chore bake kana muntu na muntu ake batuite itwari ria gukenanira na gutobia mwanka kimwanya. To ni chani maromba uthomi bwa biugo na nkinya nyimbo iratamba. Kureta iguru akubi kenda kuromba na kuthaitha Murungu wao kenda omba kubonekanira na kubongera itharimo mwanka uyu. Kagita kwa karibara nenkanira mauge mwanya mwanya iguru ria mwanka muthiru. Mbeta wa Evans Muthethika nawe tombu mwetendereje gembe na ndio siku sako wako limo bonda bonda na mwaka wa 2025 ya maisha mama muno na bado athoko motuko lakini tega mtomba gotwa kana ntwa mtu yaka mweta maoro ekoro tempesa thirikari ni nyiletie ubu bagotwa nkiwa tha thirikari ni tolelie magajura sawa ntiko na mathina no mariko tiga kuinyelikuwa ni mathina tu kidogo hapa na pale ni mauntu mamega na munene wetu na gugu ruto bwana agitumenyagira bakiongera baugite iba kwerigira mwanko uyu kuthongama na nkinya itharimo kuongereka. Mwaka muthiru njura na mantu maingi muno ya kiuchumi na antu kwaga inya na mantu maingi na kinya nkusanigia gisiasa ya muno mero ndera Kenya bagi na werigiriro twina a lot of hope no tutura unje tunjigia hope tunjigia werigiriro tunjigia ku give up kwina werigiriro na Ngai agatumbithia na Ngai akarunga manathigure tuntu na twendete Kenya te kuura Kenya ne gwita na mbere twarogirie kanisani na thimu ira mwathani aratwete ati ni mwaka mwathani agutwotugi omwinge wa komba kurura maunto monde kwoguo na maunto mambe taombekanite 2026 2025 2026 makaombekana. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mate Mugambi. Abiashara bangare cha matatu kumantere cha Nairobi kuja Meru, Embu na Tharaka Nithi nibonekete patikenete bo kadhani kwena mwaka biashara onde na ndi mwingejo kukungwira ntuke ya mbere ya mwaka biashara baba baruganga ukano na miaka ya ukabere arabethagiro bagiketha bo kadhana aru mantu jaterekene boega arabugite amona bo bari na wirigiro bagaketha bo nene kimyatwitite skuru cha mbiriria kuruguru. Anthony Kathenya gatumenyithia. Tariki mea mwaka mujeru wa 2026 gatigati ga stage ya matatu ya Tirum muji munene Nairobi giutati na tariki 50 tariki ingi ya mwezi wa Disemba omndigitwe iki kilali na ntubanini muno balabala na ngendo ja kwimana Meru, Tharaka Nithi na Embu. Meru Kariu na aruo kuonania mantu jatithongo minontu gute antu ibetere biashara ene na arua buru itokuga ithigo nkora lakini ngoge nde kabisa ote nyabo ategera pingo te antu bagweta uchumi yende buru nyato kona ana ibetete choka skuru by next week no turombere tunga Murungu atutethia turigurire mirango nontu buru maisha zaumi kabisa roma toto iwe inde mono
tondu andu matere no kandu menukire mathiete thigunku riu wira na kuroti giteno kura Meru kana uko Nairobi riu maundu riu mathiete uguo matairuta wega mura marathie etithia ba matatu gituoni gikia munogu ni mbere thite urigiro ba biashara jao kubwa kimetuthiete kagita kala na bakithiro bagicoka skuru lakini twina wirigiro ruju next week twitete gukaga na mwanya nonto ba gucokia na sukuru na anto gocimugugine kwa jumla na hii twirigite next week maundu makora mega nonto gucoka sukuru kwa ciana umuthi maundu ti mega ri mwaka muthiru tariki imwe kwari wega muno andu marito ine makenete lakini thaisi ti kwega tondu riu ndamenya ukurathi riu no tumantu matairise ta wega etithia papa matatu gituoni giki gia Tirum na kila kigatigati ka muji wa Nairobi amunogu ni bethiete na mbere na kuria thirikari kureithira bei ya maguta mwaka uju tuli mujero wa 2026 mwaka uju ratumirite muno kwithirwa maguta jarari iguru mwaka abiria bari mo gusafiri gwita kule Christmas kwa onja ciao na ndiromba thirikari tuthikira kiao itwenekira maguta mwaka jo tuli twanjire na arua kenda abiria bomba kuingia na kumba gwita safari cia gwita anja ciao lakini bora tukuromba thirikari yetu turomba kiba twinamirie maguta tonethira antu bakomba gwita na mbere na muturire juju nontu maisha ijamomo kabisa atukua thirikari twithire maguta yani withi maguta gerenya safari bongeleka idondu yani thirikari gawithie maguta maya safari bakongeleka inya kwana nontu inya feti thaitetie na ukagita ka muji wa Nairobi biashara nyingi itindite jempinge a biashara bakigwatanagira na karibange ba muji wa Nairobi gukungwira ntuku ino ntere nkurani ja muji wa Nairobi baingi bao bakijura kiwanjani gya kunogoka kia Uhuru Park ana gwakuru bagikenagira ntuku ine ya mwanya kuma muji munene Nairobi Mbita Anthony rangi wa Kathenya Ori tutonyete kiri mwaka mweru akari bantu mburi batina gintu gya gukenera mono bone kumania na kuma kura ukoneka ntereji na kinya wagibaruje bugeti gwa thina inene kiribo omububu nibutigirite kinya imerabe abukiumaga na bo kubawe kirogwa bo kwaga irio ntukone cijite nande bagicokera thirikari na kuromba kwewa irio byotethio na mono maskuru gukinyirwa ni irio bibi kenda no aritobona ya Korea Ntugo ya mbere kiri mwaka wa 2026 na ere ntugo iranto babateri komeamukira na gikeno akariba bore na mono baguntukura ko mutako mungania ntumburi na ntere chinge boba riuga batiko nonto bagukenera nonto bayorarirare bakunoririte metho nonto irio bira barandite kabiambirite komi wagibo ambura na kuongera kironda buru batiye bagachokia na skuru na mbikiumya kiyete ndiko menyenya thigongo tokaruga ambi yore rejera tutererigirite na irio ararete na inya mono nonto mwanka na ndi nyogataga myundene yetu tutegintu tumenya kurita na batu na ndi twina na tugachokia skuru twina manto ja maingi ja kwendeka na mwanka na ndi ora kurarira utike tumba kuthithia ndiko menya imbi tokarugira ana kethira imega tukabekira riko nonto tebyo twina byo kabisa imparane torete boloi ko nande bwotethio bwetu na tukategerwo nya rutererwa urethi kinyore thibwena mparo no ntunya bwato kugurira bya kuria uregura kinyangi kimwe 200 ya 50 ka 300 kwatwika nande kinya irio nande kwatwika utomba kugurira utomba irio tethira kono na kainya mwamba nwene yire nya 2026 yetu tukomea tukaendelea atia ikomire nande kinyana betu bongwa tukomea baeta skuru atia niunda yongwa itutegerani bono te ntukeko nande twina koko mono 2026 yetu tukomea tukatithia atia tutetieni bura kombeke kiane kende nyana bomba weta skuru bwega nekenda maendeleo yo yomba kwa uturo bobu yomba kwa bwega ibo kwana kinya bathi mbura ni raurire mwaka ju utekintu yaura utekintu yaumithia
na gonto kunde na ande okwena okuma ogweta kuma maithitha to mwangazo boiga otegento yake ukegweto ambura no tebia korabia umya mndene bia umere biroma ande batie kwenda thinene na muno gukurukira ana kinya gucokiana skuru kwena thina sana gwetikia tukethera kwena thina muno no ntwana bara baingi nte gwetikia baka faulu gucoka skuru no ntwa aciari bara bao batena inya iromba rendikire atongoria barete no irio bia msanda machukuru na walito bonegia kubawatira na nkuruki bakiromba nkinya kureterwa mbasare mapema bone no gya kuria bichi na kio toe wote thio boirio kinya bigia ya no skuru nya batwe atori ba kwa munganya to na mpare mbe itoretero iri nya batwe na irio bia tokoretwa biretwa ke bia kila mtu tebi no ndo bira binge bia ya bikero indisability yanga iba ko bakoewa kwa to kapitera no kwa anto bonde anene bau beto bagwetwa anene no ndo twabathurira tyo tukibeta anene ou na ne anene ituije ne anene endi utetethie bwao tukuona iba tutegere nikenda tukaomba gwita bwega na bau beto bakare bwega batyo twenda muno baturethera inyirie skuru ana bau beto bakare bone bia kuria itu no ndo kinya thinere rekuthai bia kuria batyo turi aciari bira turi maga ibyo tuikagia skuru ana beto bakarugairo na ndi kwa ukinya mwarimu wengwa na utwetia mbesa nyingi muno tonto kinya wengwa ate kuona nako itirana bau skuru bia kuria tongeria betu MP ndikiri hato buromba nya kukombekana nya bwa tutetheririo no tuthaibu kona bura koko kuromera ino bikaretwa skuru no ana bakona bia kuria twe basulikira cia skuru monanda mono twina thina mbe turategete irio mundene na ndetha yo tebio tutemia tukathithia atia kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia weru ni ukambitaga ki Mutegi Tana mbere kurumira nteto chitu twachokera ni ntumiri cia siasa mwanya Jamiru gukonia thigunko ya mwaka mweru ni nyume kaitate kuraja kebebia mutambu Nenda kama ndani. Yes, ndio wenyewe ndio ndio bana. Karibu kiti. Kwa nini? Yes sir. Ukumenyiria ati ugwitirwo ngathi ona ndizi. Yeah! Mbie kwende. Maro mwe wewe choke onde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwingima ya Leia Premium na chapati na muruiko meruka chiongwa cha mutujwa Leia with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buru na mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers nurturing the world Nganilea premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangu faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, sema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli,
unga ambao ni 100% original extra premium. Na unga wa Nice extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Na mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Nice na Nice extra premium. Huyu ni Brayo. Hii Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hatatulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV value for only 599 Kenya shillings. Nogoshwa antwara omba kweta kuona irio bithongi bitena goro mutindo gatigati tukugwatogeni 19 Queens Hotel mukawa jo muthongi areo shiringi na getumi kenere irio bietu bia Uswahili bia ontwere mbori ng'ombe kukuchoma kana etheroki bithondeki fresh brew nonto bwaku twirugara mathaa 20 na jana muthenya no tuko nikenda kagita konthe ukenda ugaturiungira twina offer special cha pizza Jumaine, Alhamisi na weekend yonthe. 19 Queens Hotel turi barabara ni Anjuri Ncheke gwankana na National Bank mukana jo maguta za Toto Town. Twina kinya utungata ba outside catering na kinya delivery ya irio areo kwenda ukaretero kinya gwakunja wenda gweka order kana kioria ringa thimo namba 0727 775 555. 19 Queens Hotel, where every coin matters. Wegweta na mbere kurumira ntito chetu tugichokera siasa mwanya mwanya Jamiru ni batumite ntumiri cha kwendera mwingi mwaka juu mweru bakionania kinya wirigiro bo mantu gweta na mbere kwagira nkuru kia siasa bakinya bakinyire wega wa thirikari nene na cha county kugwatanira kenda gwetithia Kenya na mbere kirugambi bwao baba ingi bonekete kwanda miri kire kugwatambaru munini Rice Professor Kithure Kindiki bagikatho tongeria bwana kuga batimuthama mutugikare na Kenya. Narwere ntuko ya mbere ya mwaka jumwero joangirigire 46 atongeria mwanya Jamiru ni bashumirite kuri tanto merisha okire akari baki bendera mwaka jumwero joege wirigiro na itharimo bya mwene Nyamurungu mono barabathuri na kura bakiuga mwaka jo akari bakona mirandie mingi ya witi na mbere maturene enko jokia kanyaka kuishi mumiru wonde warari urori kathutune Kamiru noro inya uri omemeru kumuishe very happy new year naru ikugwirua ne nkero inene muno twina cio tuonete mwaka jo 2026 naru eri tariki 1 mwaka jo mweru mwaka jo ambiritie bwega na therefore nguchokia nkatho kinya kiri Murungu nuntu bo tuonia mwaka jo mweru mwaka jo mwega yura tukuona yuketha juna manufaa ya manene mono jukia kanya gaka kwendera antu bakwa tego West mwaka jo muthongi jwa 2026 mwaka jwa mafanikio na Meru in general batiga kwenda kwira antu betu juu mwaka juu na matumaini no tuwarinde tumeweka mikakati na we have a series of project ikibwendaira thigunkwe mwaka mweru njega ngiromba mwaka ya 2026 yuketha yu mwaka yutharimi yuri tharimo bya mwathani tuketha tukona mawega yawe mwaka yuyite kinya nkulukia yura aratwikite ya 2025 itumure ibwega no ntuma mwaka 2025 kuthira bwega na tuketha nya tutina mantu ya maingi na tukauga kinya tubechoka mangui nayo itubendera wega itubendera safari njega antu bagita kubanga miwango mwaka yumweru na nkenda kuwish antu betu ba Meru bonde bawish a happy new year mwaka yoa kuwirua mwaka yo itharimo na mwaka yo wita na mbere thani atoe mwaka yo witi na mbere na mwaka yo kuendelea ndene oturo bwetu no ndurire romba ya tukuromba
bwa kiringa ino ntubwa gutwa mwaka jo mwega wa twende ne centurimenti kinyathe ikuragite mbura tha ijina ndi mbura ni raurire na antube tubetana mbere kumenyera biria birio kira ginkauga nkuputa kira ingo na wapendelea ama na watakia antube tuba centurimenti thigo njega ya mwaka jo mweru murungu tutethia tukuthiria mwaka jo mukuru na ndi jo mweru tukwambiria na jo mweru na tukajwambiria jo na different agendas cha gukuria constituency. Otherwise, I wish you a happy, prosperous 2026 new year. Na irapo kela bwina ithari mobyo murungu byonthe. Chogere murungu nkatho no ntubwa utwa mwaka omwe wa 2025. Mwaka yurari na manto ya yugo ya maumu na ya mea na ya maudhu. Lakini tukora murungu iboya turanto begembe central. Na mbira anto betu mwaka yu turashumitie ituritite nguira tushumite kurita na nkwenda baromba twendelee kutha twina wenda butu anto begembe central na ngwataniro kiri kuthithia mantu yetu ya gwithithia mbere yetu na mbere kuruki kinyaba mwene boretie ngwataniro njega gatigati ka thirikari ya Meru na inene mwaka juu kenda Meru ikagunika nkuruki na mirandi ya witi na mbere na kinyaba kiromba ndipi kithure kindi kethira kikwa na kigwatwa mbaru. Thirikari ya county ni umare kuma Januari iji tubone kiri mirandi ya maendeleo tubone kiri mirandi ya wikira nturuji kuthithia barabara masibitari kunenkera ana support baraba ichukuru. Thirikari national nayo tuone atongerie bonthe MPs betu senator bagwatanirite na thirikari nene na thirikari county. Thirikari county ejira ndeji na barabara tukona thirikari ya kitaifa niyo barabara ingi ni umite ndeji. Let us all meet at the point of service kiri mwananchi. Nikankera antu betu ni tu supporting ya thirikari nene muno na nkiuga nkinya when we have our son kithure kindiki ona ketho guti ungi me specifically ndiuga no mwanka tukarie kithure kindiki no tukagita akaniro batu tukinyete akue na thirikari nene kuma ndiguru komba kuma tukagwata uru 1963 momero atakuererio nene report rateto cia weru reakwa rietwa ni Mutuge Kare. Abiashara ba mucijo Mutindo ni batariritie kuma kwa biashara kagitene kathigonko ya mwaka jo mweru bakiaria biashara mwanya mwanya ni bagwetete ngugi kwizirwa itebui bura bairigirite bakiuga ni baringikite mono riu ugende kinyabu botegaruki mono ni untu kinyamare ijangare yatiumbita kwithoja kigaruka. Kuri tariki 1 Januari mwaka 2026 akari mwanya mwanya kuma Mutindo ya Kangangi ibagwiriritwe ntuku eje itubwithite ndiunga yetu mucio yo ya Mutindwa kona urakari bakwirirwa ntuku eje na aratutirimanira nduka inyingi muno chiingi kiria biashara pamo batwaranirite abo thokone ya Gakoromone ibagwite gutina mbesa na antu batina mbesa cia kugura into Dieto mbeta wa sana limweti na kuringana na uria biashara ntuku ya naru endigaritie gutina mbesa into atukumbira na antu bate kuona mbesa kugura munde ne mjungwa into bigwe kuthokera nao no ntu bakwithirwa mbesa utikiyo ko nkuromba thirika ethera kuche thiombo tuzeithia itutethie tuone kethira mbesa ikoneka no ntu ki mwananchi wakagoinda kakurira wonde tombeta wa ndole sinkadha ndina nduka ja stage ikono uchumi iko chini juu watu hata hakuna pesa wako nayo uchumi iko chini. Bangi bakioneka kuwa ni aciari bo ibanga ucokia nabo cukuru nibuo nturu ari gutina customer baingi ya ntuku ingi cia kawaida umenye Januari gukinya ana ibacokete cukuru otherwise antu nandi batikwenda utumira mbeca muno ikio kuona Gakoromone kario jo itethara kalifra aja kwitha kwina nja mwinene muno ngari acibacana antu aba bacana lakini no ntubwa antu berutha na Januari gukinya ana ibacokete cukuru ikio kuona Gakoromone kario na ibarombete thirikari ubailia na mwanya mwaka yo twitite no ntubora mount yetite na mbere kuuma na baraba ingi batita cukuru na kintu kira gikethirwa kirio mbeca ikethirwa chini lakini president wetu kuthaka wakaingia jara araugire jawe William Ruto na ntwithingia kuthaka ingia jara ugire
making Meru great. Batwe tukethwa turi antu aega. Kirima tatu ibaugite mwaka muthiri utabui mno na kuwa iba kuona mwaka yo ikethia yubui kumane na ritwa baba sokete skuru na bana babarari bewita misi baba sokete matauni bakiongela kuwa bationgelete ngarama wita Nairobi. Na ndi ankwenda kuga uria transport ikari for now itokuona kwina movement anto ibe gwiteta last year mantu jatira bui muno especially mweri jwa from September wita aunyuma it was hectic but December ituronide anto bagi travel. People had traveled so much na itokuona kinyatha iya bachokete so we are expecting kwithiro kwina ngugi. Ibaugite okaria stage ya mutindo ibo abui na bena werigiro mwaka jo pokethe abubui nkoroki. Twina security njega na tutithiritwo twina anything tuomba kuga kwikyo gigututatiza stage and this year we expecting kinya kwithiro kubui nkoroki because we have learned from our mistakes and tugeta twitite na mbere na twite bwega. Raymond Mwenda Teto cia Weru gikwendera mwaka jo mweru yo ina itharimo. Kiri ndiunga ya Weru TV na Weru FM ya bakuriunga na makanisene omweri ndiunga ya muthia kwenga mwaka ja 2025 tukegoro nirombire kwithirwe kithithi ka kanisene akambakia Christian Center rabethiri tabarina kagitaga kega gagukungwira na kinya kwamukira mwaka ja 2026. Caleb Mutembei na gutuonia mbicha yongwa ya ura kurakaria. Akiri ndiunga ya muthia ya Weru TV na Weru FM iria bariungaga makanisene omweri ndiunga ya muthia ya kuinga mwaka ni baragwatanirite na kanisa ya Kambakia Christian Center gukungwira amwe mwaka mweru wa 2026. 2026 is about God's people doing exploits in the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. We pray in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Come on, celebrate! Celebrate! Amen. Akiugo kia Bishop Boria kirari kia irathimo na gucokeria Murungu nkatho. The prophetic message is talking about knowing God more. This begins by a personal commitment to Jesus. Na kithirikiria Bishop Boria yaracokirie nkatho cia mwanya kiri Weru TV na Weru FM ni onto akugwatanira na bo na kwithirwa beba mbere kuruta gicunce kia gucokia nkatho mwaka mweru kiambiria. Uningwiritwe muno mwaro baba mwawejire aja umwethi. She's I think it's in charge of the marketing, anaitwa Rita Rita. Etagwa Rita no in charge of marketing. And you can imagine Weru, we want to celebrate Weru. We have not paid one coin. This is a free live. Yeah, wamefanya kuna kitu. Chat piga Weru makofi mazuri. Come on, piga makofi. Tunawashukuru sana. Tuliugaibwaga sana. Kwa kuchagua Kambaka Christian Center. No ntobago tara Kambaka Christian Center. Ili tuweze kuvuka mwaka pamoja na wao. Tumba kuna mwaka tuleamwe. Sasa ile kitu imenishangaza. Yintukira kiandigalia. On top of all that. Ikureje ujonde. Weru TV ndio ya kwanza kutoa Thanksgiving offering kwa Kambaka Christian Center. Ndio kuchwa kuitakie wagiocho. Piga makofi mzuri. Kambaka Christian Center. Ndio hii. Na hiyo inanizungumzia. Caleb Mutembei, Weru TV. Atongeria kaunti ne Tharaka Nithi mwakene muthiru ja 2025 ni bonekete kutharana na mpathu kumira gatigati kabo bukejana kinyana bamwe ba kuoneka bakigika gavana Muthome Njuki na bange na bokuregana no tongiria bwawe mwandiki wetu wa Nteto Mati Mugambi na kumurika nkuruki kiri makarika 2025. Mwanka wa 2025 ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kuroyura mpaga kana nkinya nkujanio. Wende ni mujike Njuki. Hapana. Njuki ni mwizi. Sasa yeye anawaambia hapo mkuje sisi tujawaita.
Sisi we have a mandate of public. Mbona tunakujanga na mkujanga? Wacha tuwape mandate. No, ile kitu. Enda mshike njoki, mweke ndani. Hapana, sisi hatushiki njoki na hatushiki anybody. Tuko kueshua kuna pesa zipi tumesecure. Nkujanio cia mbere ironeka ndeni ya bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi cionekete rita rimwe mairikana mathatu MCA bamwe ba kaunti no bagikuranagĩra metho kwa metho na bara bangi nontu bwa ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya uruti bwa wira. Twaugire riu ni metho thaino yachokire mbio methori oro nkundi na karateka ciaku pigana hiyo endwa nani mbie nkindano erega kindenge ni onkoro anto bakoba mukothima bone boro kwanga mukothima maragi tugikagira barabara maramu na kila kitu bachuve bone marengo na rongwagarira uga budget timbega. Mimi nimesikia milioni 1 ilikuwa inapewa kila mmoja, lakini mimi na wenzangu tumesimama tukasema maisha ya wananchi iko mbele ya pesa, na ndio maana leo tuko hapa. Ria mbere MCA regani batongoretwe na MCA wegamba ng'ombe Joseph Njerwing'ara na MCA wa Mitheru na Batikinuthia barakuranira metho nontu bwa bajeti ya kaunti ya Tharaka Nithi ya mwaka wa 2025-2026. MCAs bachuke gamba ng'ombe ibaraganie na budget mara ibaraganie na budget Tharaka Nithi county kana Tharaka no turi ande itwaraganie na budget. Wenda kumbera biongo bieto kabie bidhogu. And I'm here to say this budget, Mr. Speaker, I reject it with a lot of energy. By passing this budget, so that our hospitals can have drugs, we can have improvement on our roads, we can have the ECD classes, we can have the certified Cs, and we know Mr. No retreat, no surrender. No retreat, no surrender. One day wetu mukodima yanenkero milioni 16 na ngiri mara 5. One day wetu ankondi yanenkero 0. One day wetu Mudhambe yanenkero milioni 9. One day wetu Mitheru yanenkero 0. Uani 0. Mpagaga ino ikinyetie bantu mwanka kariba kaunti ya Tharaka Nithi baraba kuregana na baraba kugwatanira na ntere ino chiechire wana babaraukanira gukuranira metho na into bya magiri na magiri mambecha kwenyangika mbari chiegwa njau kiri gicigo mbunge kia Maraka Gita karwaria rwa muingi. Tulienda komiti ya budget bakanso budget eno ino nendo achiengete chia ndo achia MCA wa Babaira chokera akagita gataikaraja ara MCA wa Muthambi Morris Maugwe bithire gatagati kando aino nontu bwa mutongoria wa baraba ingi ndeni ya bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi kithinji savia na Luke Marengo uraruta wa gitini kagita gaku gusindani eta gusainera tari nderere gucenjanwa ntethi kujokia nkenariwa no wande mwana omorie no wakoria ni gaturo no andi ne gobi emugwatere ni anita niyo ntikunekera mbiti kaire na ntie tayari okunekera mbiti nontu mbiti ne guturira ana beto barabe mukothima kienini giotirie mwe kiri gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe kuratwika Luke Nyaga Marengo MCA wa Mukothi Morari mutongoria wa baraba ingi kiri bunge ya kaunti no kagita kuo atiko gwatira thirikari na kogukagarũranwe na kithinji savea ura aria kuruta rutwa i Marengo aguka nyuma na kogukenda choka gitini giake kithinji agirutwa Marengo ekirwa TSP was not involved. No munde TSP ge ukairerua e participate in an illegality. Na twarega egatwika nembara. Na nenkwenda kuga it has been very unfortunate. Gotwika muntu tamaugo ona embati ntijene mbie tumaga kama takaruma gengalini. Niko eteria gwisosola nontu aringwa mbale tekalimbara ekalele toki ongone kalemi akelinga kwa makobi ne gaturo. It is very unfortunate. Irari game ya kugiria kuthuranwa no akamuntu mwangariria kiuga ambu akiuga akolingwa angagwikarirwa onuno longo tatu twe TSP ne tuleguja takatwe batike kanyuma lakini leo no tokwegwa twe thirikari ni nonto na tune tulaele opportunity ya kweza tweku kote bantu anto manarwaga in fact kotendwe la loirwe
kanda beraga ni tutiganeni na mbara riu ndije ketho kanda mwikaririte kiongo ngikana nagia tutigana na mbara kana no kanda mwikaririte buri akabekaragira rome bakibarumagia bakiuga gambu mwanka uyo mubunge Patrick Munene na ngabana Muthomi Njuki muntu nethe barakuranira metho gitwikikanaga gutire gwo kwenda kunyia kiriu rongi riu kegwo tukuromba gitikia niyo ntikuromba gitikia MCA ndikuromba gitikia mujumbe ndikuromba gitikia governor mau makuromba itine ni turutana na moko ugacha kwegwa wena bata na kurumia muntu mocina nake muntu negwa kuromba gitikia mujumbe aria kagitaga nkujanino cionthe ikiumanagia na mirandi na nkinyothi wa mbere kiri gicigo mbunge gia Chukegamba Ng'ombe mubunge Patrick Munene akiugaga nwe wakite thoko ya tauni ya Chuka na thoko ya Cheronto burabo aretire mpaga gaindito ngavana Muthomi Njuki akiugaga thoko ino ciakitwe mundanu wa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi na nwe kuuga utikagite muntu gakwira nguru na kunengera ciumia ciiri uthame ni unakwira baria ni gwakwa taito ya baria kuona baria yandikite Tharaka Nithi county na thaino wigite drone Muthomi Wanjo koguo ntiko na muntu ngungi kwinga baria akiugaga muntu akwenda kwinga antu baria access ya taito ni ambe arembe kura atuike governor ethwa ina access ya taito acha ne wera antu mathame thaino ni neo ntugo gwa ntugo ne kubichie gicibitari nene ya Chuka ngabana Muthomi Njuki na mubunge Patrick Munene batako gwatanira no bateri kurutha kiathi thaa igana na kum. Michezo ya CHAN mwaka 2025